INP Mezo Channel Khir Tute Chibai Ule Mei ni som pahni ania Myanmar ram chung chanchin langsar zual I thlir ho leng u Mei ni kwa khan ha kha putler ling chu sipai ten an mana an man hian an soisan na hle ni in thut po thu thei mu mal lo nia soyani motora an hlang tur po akal thei mai lova an zon hial ni in mita mutu te chuan an soya an man chan ber chu a ina ral thuama nia dalan tu inemo a report wangani police lam chuan a lo hrisel lo sa rim ti in tran an khoa ma sia chung te chuan mi hrisel takani thuan soi nimin mei ni som pakhat khan putler ling chu damdoi ina enkol turin sipai terrorist lam chuan kalemi wan pan puya ma se van doi thlak takin a hliam tur lovin kong laka aboral ti chuan mei ni som pahni voin lama ero aruang an hal ral tak thu sipai terrorist lam chuan an soile siani nimin mei ni som pakhat khan Chinland Defence Force ha kha chuan thu chua asiama CDF te an ne lawa wanga sipai terrorist ten mun tina palpu bom an kam mai chu poyanti thu le mi puite po thei ang to ka film khur turin an cha ramlama po wak chuak lo deuh turin anin nge nani ha kha khopuya hian sipai terrorist lam hian palpu bom an kam deuh nual nia soyani an thu chua chuan sipai terrorist ten an du mi in an rokle mi an man thin te mani mi hring puite chunga rong taka an che thin an dem thu te an soya an sual man an la tuar ngeyang anti sipai terrorist te hi an sual viu la taka nimen pia mei ni kwa an man tak ha kha khothar mi thingtlang lo nei tu pakhat utlang ling kum somruk mi chu nimen mei ni som pakhat khan an soi sak tur lovin athi nia soyani heng ba ka hian an man tak Chinland Defence Force lamin chua tura anti an la chua lo po an nual bok hetianga an mi man an la chua lo te rong taka mian soi sak fo wang te in sipai terrorist tele an lam tang dalan anti ho chenin an bei zel tur thu Chinland Defence Force ha kha chuan an soi nemen pia lama tang khan sipai terrorist te hian ha kha University campus a le mun then khata palpu bom engemaw zat aru kinan da nia soyania andin mun hi athalo vele ta viau maya kan tong trai pui theu don nia tukin mei ni som pahni zingdar khatvel khan hakha township nerlon khua a puphir mong te ina boma puak boka thiero an omlo hlo in nei tu puphir mong hi alua hliam na lem lo om nia soyani ama puphir mong hi USDP party atanga state MP lo chu veto ania bom hi tu ti puange ti thu chiang omlo Chin state chimlam mindat boina kha kan la hrethe ome sipai terrorist laminan man te zinga mi panga la chua lo anneya sami khopuya tagin motor som pasari le sipai zahni chuang lutiran phalsak huna chau an chua sak tur thu sipai terrorist lam hian an soya hemi chungchanga voin mei ni som pani chundar khatle minute somnga khan sipai terrorist tele civil mi te anin bia sipai lam palai te chuan sipai terrorist laminan man tak te chu chua sak turin tunma atanga an lo dil to thu te chu wanga sipai te chet na tur le kalvel na tur mun le ramruwa man sak an ni thu te po an soya tuna hian sipai zani lai motor som pasari nen khopui chunga lu rem anti chuan mi pali chua sakan ni tur thu an soya pakhat chu an la chua chuang don lo ni in an soi mi puilame ro chuan an man zong chua sak vek turin le chumi chungchanga in rem siam na engma ne tul lo thuin an changa sami lama tanga motor kal le kal lo thu nen engma in nam noina om lo anti ve boka in biak nan kal pui thei ta lo ti hian sami lama tanga sipai chu za tan lo kal le chuan min dat po hi ngai tu om din muna ading pal thei taktik plan thatak siama lo lambun angai nge yang le sipai terrorist tele civil defense force lam hi anin kap chho zel chuni tamaya thulom om tak hriat tura om zel boka nimin mei ni som pakhat le voin mei ni som pahni ni chung tamu security guard le sipai terrorist te anin kap ve boka sipai terrorist lam mi som panga ya tlem lo an thi ni in tamu security guard chuan an soya security guard lam mi pakhatin
ramtan nun na hlan bok chanchin thatak mai chu Myanmar ram chung khopui hrang hranga civil mi te hum him turin People Defence Force an din cha thluah mai hi ni kan channel comment na lama hian kongzo ringot chu omzia omlo ti lam hoi thlir dan kan hmule thina hei Myanmar ram chung mi pui tam tak te thlir dan ani bok nge yang maro chu konglo zo tok chuan omanga ya chuti rualin kongzo chau hi chuan ramasiam dang lam don lo ti achiang ani rengon khopui puan a to lo township tina People Defence Force an din chhota zela an malak tum dan han en hian sipai terrorist ten diklo taka Myanmar le soisak ti velo om chuan om mai mayan tum to lo ti achiang ani rengon khopui chunga thalai tam tak sipai terrorist te ma chon tura anin buat sai le lungrual taka kian pen han mu hian athlamuan thlak sot ta hle tunlaya Myanmar ma model larzet mai tha thet po a om mai thei to lova sipai thu nei na hi atop thlengin kadawang ti in silai nei na pen chuak ta jok a Facebook wall a soidan angani chuan training an nei na ke ma thlen na hi thlakhat chuang anita nimin minong hlainan thu nei na ponglak niza na alo thlen khan model tha thet chuan ti hian Facebook atangin a fans te ne na thu cha asoya kan zawaya zalen na kan chanvo le kan engkim kan chan hi niza atlingta keipo revolution kem lama ka omna thakhat le ni som chi ani kan dova kan ne chawin kan kir le anga chumi huna chau man le hren be te zong zong point zalen na dik ta kan nei thei chawang ati asoi zela ne na kan chan chawin ram ta na nun na lo hlan tu te kha an lo manga kan ne chawin chung kwa in then tam tak hi anin mule thei chawang politician kanilova sipai opna thalo takhi kadau mai zo kani ati Sakain region kani township lam hi tlemin hansoi lo loila kani township huam chung a hian April le May thlatir lam thleng khan sipai terrorist tele civil mi te hi voisom pali anin kap to a sipai terrorist lam mi somnga chuangin nunna an chan to ni in tanluin khit news chona soya in kana anasat berna hi lapu muna ani ati mani lama lapu khwa in kana khan sipai terrorist lam chuan ral thuam lian chi an chelek ngei ni in an soi boka khamitum khan civil lammi pahni an thia sipai terrorist lammi somthum velin hliaman tuar boka hliam tuar damdoi in an pan pui no thita po anom nolani chumi rei lo te ya chinduin luidunga anin kap chhun zoma civil lam hian sipai ho long te po an ka chiat saka civil pathum an thi vele a sipai terrorist lampo thian tam hle bok kani township huam chunga indo na hi khosom nga vela tanga Civil Defence Force tele sipai te indo na ni a soito ang khan sipai lamin khochunga tanan khuara wangin mipui nu naural tlan hi sing khatle sanga chuang an om to ani Mandalay region Minchian township huam chunga talau khwa a tukin mai ni som pahni jingdar level khan Civil Defence Force le sipai terrorist te nasatakinan kap ve boka sipai te chuan no pangte po telin mi zani velan mana talau khothen omatanga tlan te po an man nual bok sipai terrorist lam hi zani zetan nia tukina po sipai motor pathum khat an thlen belle ni in RFA chona soi talau khwa hian nimin khan anin ka prep towa civil mi pasarin hliam an tuara sipai terrorist lam hliam tuar pon tam hle bok KNU tong tai sakan ngai ta sipain thu nei na ponglak ni za chung zong hian mipuin demonstration an nei vut vuta sipai terrorist te kut tura thi le hliam an om te boka kachin state te sian state le kajin state lama te chuan sipai le tlangram nam sipai anin kap na sa em boka hetia in dona na sat view nu hian KNU chairman Somutu Sepu chuan NLD Sarkar laya sipai le tlangram nam sipai inkara inrem na anlo duan NCA anti mai National Ceasefire Agreement kha asoi moi le tatlat maya NCA ang khan inrem na kongzon ni se politics hi ral thuam manga chin fel tum lovin politics ve ka chin fel dan kongzon ni se ti in me ni som khan soya
hei hi indona afanga mi pui poi soi lo tam tak nun na chan tele ral tlan te din mun thlirin alai nat lutuk wang te po ni mai theya chulam chu kanwa soi phak lova athu soyero annoya sipai general te chuan thil ni thei ni in an hretalova meni som nia ken yu chairman thu soi kha ken yu ngai dan ni lovin ama me mal ngai dana soi mai ani anti ta sep sep mai sipai terrorist te nena na satak maya in kap reng tu ken yu brigade 5 an ho tu pa so kaledo te brigade 1 an throi tu phadu so sumi tele midang te ponan soi hloma ken yu hi an throi tu te in kara nam mangai theu si hian an ngai dana in mulo zelang ti a hlo om dewa ril ru mun khata tha an tho tlan zel theinan tong trai pui an ngai le zualani ama ken yu chairman hian a thu chu a chuan sang ni le som ni pakhat Myanmaram politics in lum leta hian political taka mala lova ral thuam ne na chin fel tum na hi thilung chiat thak takani thu soya in biak na zonga kalpuya du ni na langta ani ken yu le sipai council te hian sang ni le som pani kum khan in kap to lo turin in rem na an lo siama sang ni le som panga kum khan rampum huwa pa rem na le mon na kong zon na NCA a ming an sign vele a ma se sipai in thu nei na pong lak chin voin thleng hian in do na na sale hle to a chu wangin ataka ral matonga kal sipai te chuan an pu ber ngai dan chu an thlop thei to lova in biak rem na ang mai ma chin fel thei chi ni nan thre to lo ni ber e tong trai pui zelang u KIA lampo tong trai pui an ngai reng alo bum tlang lama in ka na chol thei lova nizan po khan zan khuwa in anin ka pani ringot mai Mumau township huam chunga KIA lamin an thunun tlat alo bum kem bei turin sipai terrorist lam hi an thok rip na samaya hetia anin buat sai le lai mek hian Mansi township a kem then khat an lak bel thu KIA lam chuan an soi sipai lam hian thlo na ne nan bei le wangin voin lama po in do na anasale hle Mansi laman bei lai hian Mumau township huam chunga miutit le kung lo khobula sipai kem an kap boka alo bum thunun theitu piang hian michina le bamo in kalpo na kong pui an thunu na wangin apoimo hle ni hetia alo bum kem la le tura ral pui beya be tlut po hian pathian zara ala let le mai theibik lova voin lama po alo bum tlang bul thuta sandung kem chu KIA lamin an dang betlata chu wangin helai sandung kem a hian anin kap masale phut mai theiti KIA lam chuan an soibok Indaw na hi akal na zual zel doon niya bawru akala na wangin tuna hian an tlangwal tam tak chu soilo an nula nam sipaya in peya sipay terrorist daw tura in buat sa hi mi zatsuang an nita nimin may ni som pakhat khan NUG Sarkar le South Korea Parliament member te online ni nanin bia a South Korea Parliament member te chuan NUG an tho pui tur thuan soi hei baka human rights violation ta na remna le ko thei dan tur dan thar a chua thei na na mala kan tum thu te Myanmar sipai lal te po human rights dan manga rem an ni ngei thei na na mala kan tum thu te an soibok he online meeting a hian NUG Sarkar atangin foreign minister Dozin Ma Ong te human rights lama mo phutna la tu u ong miu min te Mandalay demonstration an throi tu ber sipai nan zon mek Dr. Tiza Sante an telani he meeting a hian Myanmar boina a South Korea in ma alo lak thei dan tur lam an soi ho deuh ber kan video masa kan soi tak US lam mi tele Dr. Sasa in kom na tur lam kha engma update kan muhman mai talofa Middle East lam boru ka ritlu tukin a hlia deuh ri te poni mai theye Myanmar boina chin fel dan tur ol sam hi enge niang le Myanmar boina hian thathum chuang a ota der maya boina lo chua hlim chhon lai kha chuan thila fel mai kanan be sei deuh hloma ma se INP channel chuan tual chung boina civil war a chua mai thei thu le chotiang lam boina hirin aya are luk lo tur thu mithiam te thlir dan rang mangen kan soya dik tak chuan editorial kan da then khat hi chu kan channel thok tu te po hian kan pom dan in ang vek big chong lova kan soi fo angin mi thlir dan kan beng ti war thei ne kan hria ta piang kan chhop ani berzo ka tun tum Myanmar boina chin fel dan ol sam ber tur
mitam takin kan rin dan tlang lon tak pakhat chu China gas pipeline ti chiat hi ni a hei hi international politics thil kal dan thli thlai tu tam tak pon boina chin felna na thil ol samber thil ti tul tak ni in an lo ngai ve de uvek bok pipeline chanchin lam kha chu soito lo mai la kum som sari le pakhat mi Vietnam sipai general pensioner mu dan le kan chanal clear tu te mu dan hi a in nai vai view ni na lang ming tar lan lo Vietnam sipai pensioner kum som sari pakhat mi ni mek po in ti hian a soya China pipeline hi ti chiat sak mia mai sela boina chu chin fel thei ngal mayang ati tuna po hian China chun ami te company in le bungrua pani thumvel a chiat hlek po hian a phi chung maya minong hlain po hau maya heng te mai in vilveng theilo mo ti in sipai ho chu dem tran ngal mai ni kha a pipeline hi han ke che tak se chuan asum don na ven him sak theilo tu minong hlain chu atom ku kata a phi chuak nol meng male nangni kong lo zo chiam po ngai lovin chu a shortcut ber ati ti chuan zo nan zot le a China hian a pipeline chetur veng turin sipai ron tir lu teu tamai se engtiam malak zel chi nge niang antia ani chuan chu tak chumale poimo chu China le Asian ram te hian miram chung boina in rol lo ti hi thupuyan nei ve khang langa ti chuan miram chung boina a sipai te tir lu ta a in rol chi khan US te England te le China Communist hotu ramdang tan lu narem chang ani ngal dona mumal nei devin chan thatak nein anron pui thei don chewani ati asoi hi thil ni thei tak turania hei hi boina chin fel na kong nai berani ati takna a thir dan han en hian boina chin fel na na boina lian zok ko chua angai te po ang view mai rama boya wangin covid lam hi ari man lo khrim sipai council po hian a boi pui man lo nikum lama covid-19 hrileng kha om lo thut niom takin covid aya ngai poimo tur lo om ta a hetia covid chungchangan boi pui lo lai hian Myanmar chimlam tanin tari region mei khopuya chuan covid rikayan om nge nia soyani a tin voin april ni som pani khan Rakhine state khopui sittoya covid-19 rikai tharmi pali mu ani thu health department lama thok tu Dr. Sowin Pain chuan soi hengan mu te hi Bangladesh lama long magazine mi somli anda hante jinga mian ni hetia covid-19 rikayan nei le ta ka chuan nikum lam ang khanan omle mayang ti situi lam mi te chuan an hlau hle ni nikum okas ni som paru khan Rakhine state a hian covid rikayan mutana komen February ni thleng khan rikai sangli zani somruk le panga an oma mi som thum le pasar in an lo thi pha to ni ole INP mizo channel clear tu ten in lo beng war phale nge kan be se kan channel min lo thlir sak zel don nia kan lo me